Kakenhon ki bakamai bu brio shani shatai hanong ba shilong dagi arsaka kala yo jingkular na kesorkar jela basyan kan sedang ban ai permit kamai shimet yaki arsaka. Kani ke jingkular kala wan lingba ke jingya kendu kani ke kenhon bat u David T Sangma Commissioner katana transport haka arpunyo tarik unai lur arja arpusau. Habakran sikilat pathai kubor ki noilam kani ke kenhon kila ong bakin up ya ke jingya lang bat kesorkar haka ba anya ther kumno ban pentrai kam yaki permit shimet ban kamai daki arsaka. Kalau mahampan balada ka sarkar kapan selamban khorjing lang kin beteng kamai kumba jule boros katta. Hakawai kaliang kila penpau ka jing sngokya ya ka jing dan kuna ka ba 10,000 tingka ya ki arsaka hakini ki khendiat sngi baladap da ka enforcement wing jaga tanat transport bat bu por tang khatsan sngi ban siu ya ka. Kila ong baki kamai sans pa shi sngi bat kan long ka ba e ban siu ya ka bat halor kini kila pen sngau hau commissioner ubala ong ba an se ther haka jing lang. Ka jingwan kendu jungi commissioner mentang sngi kalong ke basiso he di kidang ngilayakan bot kiong ba kidang frame yang kata kami gaya motor vehicle rules ngatai hakikat tu kat ni penai kat tu kat ni sengikin sa ai ka jubab bengi di tangkata he nakalang di commissioner bagi kira ni taksi ya kata kidang sna so ya kami gaya motor vehicle rules ondal adab ya katu kan sadon ki rules tengin sayo ban police so kita ki rules tengin sampaikan nama kadiman jongmi kat kumba pha ya katu kam merendam kini kita ikut kislandeng ila pha kata karukom bangin yo ya ka individual permit kaporte yung katahi kala abande kasong ka sarkar te nama daladem na commissioner hapan ya song sa ki cabinet minister sikini kita kan ngatrai kadang simpor hi sa kumba si banai tam ngada sabat ki tamba bisi mupli gini ba saban bagi hapan ya ispoja tang khatsan singi kamde ga basu kingi bangin yo ta ka ispoja khatsan singi amar ba istui lada pitri ke sitom minat dei sep sitengka bad sep basu yo be niying kaper ta kadau istui kata nga kwa benong nang bapli isuan kamai tengum to la sangat kat ispoja ta pai ba lo subaya rap lang men komen ben yarap na benta jungi hamtam gini pala sa fine lai kerpat kenang DTO pun penlait beli ba sa fine na benta jungi ta ikwa ba ta permit bangin yo mo ta individual ne personal permit idawai sarkar bagin ai ngi sumbang kerpat sya ni mentai la bon ki banang bestat ning kwa te ja ka ba hiru huri hurane kene ka tai bangin le ban penkelumar ya ka imlang salang ya ka locality ne ya kano imde ti street boy oi ni kamai mo surak kam imde street boy kaba penong gumni pat kan sa don ta ka pot bangi hap kala bun tang ni ba don lagi kun ti kamai ja ko ta ka hok la jong ta imde begitu isam jing ya kata rin idawai sya bangin yo ta ka hok jungi kerpat ki ba bagin subha support lang ngi bariyarap lang ngi namar ba mangi shisha kata ngide kinung sikri pajba kata clear kata ngi sikri saya ki pajba to yung takador se piong ba kade ko offline kaper kador mo tang ba ki pajba la de gimon ki teng ki dunaro tengi lej mo ngimdon option ya kata namar ni lang limba ki passenger ngi yo ka ja shwa bam ka jang kan mau ki passenger teng imde bangi torchore du kata kamon jung ki passenger la de wan ya kata bangi de claim permit kalau long illegal tamba ngile kumno gan benong legal ro jinjar ngi adu kat ni long benong legal kat ni sacrifice tanggawe ng benong ba ada ki don BUI yang ni medium tama dadi na department jung transport na ke ru khatam DTO ada ula benai ke personal permit na individual permit ya baro disop sya kumu DTO ne kinung tei jung ka transport nga tai nga kerpat ka mesin urit idap ka songkya hang ni kapor ban pentip sepi bana kaliang kejungi hi ila sakri upai ba lakata snem mo andre claim kanu ka jing complain impat jo complain ki pai ba andre ngidap ka songkya pat haba ha dang khendiat sngi PI hakilat patai kubor babon ki khun samla hantam mangi ki riurang baru isya pendik isya checking bat tang kata kajing isya checking andre isya fine ru 10,000 marwai kata hapo khatsan sngi tena kaliang kajonga ngapan pau sya kani ka lat patai kubor haju ka por bang kerpat ka sarkar ka bre pej dikmi
yang i kinong kamai arsyaka kamtam nakaliang ka transport mo bahkan le ai kam kloi halor kan ni namar bantala ars ni klamyo ban kamai deling ba kajing suthu jemut lang jengi baro hakaju kopor deling ba kajing straight kajungi ni klem kamai menta kasini la ars ni hakaju kopor songsi ban ong ban pentip sakalat patai kubur dang mane gidon ki paiba ki baju smart ban syong skuti namar ba ki be ya kopor serum seneng tujuan ban keli yang ni ba ya libu yang syata-syata henry ngimsim lanut ban kit nomor bang iting yo sa fine 10,000 den nak kata-kata nak liang jong i convener jong i ba nong kenri ya ku boleh khamtam yu i baila simkia ya kan ni kasinjam kajungi ha bang i kendu ya ka jinge ya tau ding penkiang bawan ban ka lanti yang i te sisian pat nakarpat ya ka sarkar badalong bala bahkan ai ya kata ke personal permit yang i nomor kumpa pila keli mene itu iwi sama ila pensyai ko nak liang kajong aru ngidon ya kajing pensyai mo nomor bala dangis no lang bat kani ka aggregator kalong ke ke bae nak kamta kajungi nomor ngin siu sya ka DTO bat ngi hapsiru sya ka aggregator kede hang ta kumpa syua thu no hang ni baka bai kamai kajungi ka bangiju kamai kadi ka barit ban ya compare bat ki pat ki kinong kamai ha ka bangi kamai tang san spa ndus pa hisni hatu nginya the umpriang nengin pendap ya kita nengin pendap hayang hasem kamtam kunga baladon nak hayang hasem jadi hang tang ikerpat jur ya ka sarkar bahkan sengap ya kan ni ka jingkut ka jingnam jungi urit uria urang di ujuki uduk usuk badalong bala pelait no yang ina kini kijing kenang bangilu nginla ban kamai da ka jingsuk mensim kenang bangilu nginla ban ai kata ka jing syakri da ka bahok ya ki pai ba baro jong kan ni ka bri new trap haka juga poru kamtam hoi ngangam dei uwei na kita ki balasya fine henry ngasukwa ban benrap lang hang ni kapor ba ngikerpat ya kastorkar bahkan maaf no ya gitu ki konsam lah ki bala sabat bat ki bala sa fine 10,000 nomor kumbang adep batai ba andrius sanspa andrius pa sising ya kamai hanna ngin yo ya kata 10,000 ban siu sapi mga katu kapor amtip re nomor na yang natinalan kra mo nga marsan way class ato pori sabaje way class system yang kra yung tema na shumer mo dengan lista sala shumer marsan pa hata PWD office to ito gi inang gi enforcement itu tegi wan dian gen nidang gi ai tai ba nga kutsun spa tengi ya kling ko tiamo tegi wan dian gi ai ngai ba mi kamai tengan thot no to por mo gi long da thok mi ha re tengo kamai yung kafain jubi ka di 10,000 ani ba 10,000 ang nagbisar kawero nga nagsusustang kamay kaskutiro kada yung mga sumo wahin islam tayo yung nga to ang nganay kira nga ninaay ni kanikakot so ni siya dito wang po dyan katsan simo tayo ang to o na yakata da nga po tingon mi mandi tingon mi marboras katude maklam lai marbalay ba long class na 10 baje 100 baje mo ka diti uro ka pi 10 baje te 100 baje ka akham garai dengan yo wani unagan te mane basudi ba dan terwala school mo ada kelas te ngasiwan kawan ngali kali sta diti uro ngali diti uro to te nga kali mas pangata ti ang app ya kata ka fine minyakaran siya minyakaran ka ang no te yung issue like kali yung pang ka permit mo permit yang nga yung ata yung na ba ka permit ka day yung aspa system teka tax ka day yung spa mo bale ti ngapat ng to yakata dengan sa pet yung permit mo niya long ta niya put shop ni niya para makamay niya danang bijimut mo dengan su le nakmat niya ba ngali ba nang susudang mentadang lay naik tayo nang tayo na tayo ng kamay. Nang tayo lang kajing bagawin lang ba hadis po hajar sa kaway ngali basu kamay ng step. Kajanmit step ro after hitam hi ban kirang step ban len kamay ang manyo ni ita ka baywa ita ka bay bang na jong sine may parom dan shu jeng jara ada long ap kri la jong na Habatin, pej bahaki ki shop, ka plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam, dunaki eki bataye kamet.
Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la ikan diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus f menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.